Masa iya dina alamatnya? Mas, bener dina Roman Eka? Iya mbak, arah apa mbak? Coba Eka suruh keluar. Bentar mas, kakek siapa Neka? Engkau cuma tukang kebun dina mbak. Cewek temuan mas dari saya kode mas. Oh pate jadi. Nyato relengki. Tapar loh. Kakek songguna nyari siapa? Sengko terus temuan bensanya Meka. Iya sengko orang kakek siapa? Lain kali kerpekir mau narik beri ke orang. Jangan sampai aganggu ketentrem rumah tangga noreng. Belum. Sebenernya maksud kakek apa ntar Lena? Kakek kenal kesaknya Marian. Engkau bini nah. Akhir-akhir dia tang laki korang perhatian engkau. Kan ternyata kedet ke kakek tang laki. Rian ban sengkolan di anak. Kakek nyari reng laki lain tanpa harus menghancurkan rumah tangga noreng. Oh iya, kok mulai nangkep persoalan setia. Tahu karena kalau bentuk maktek tak kare-mare persoalan. Tak perlu. Sengkok bisa rasa aki prasana kakek. Sengkok lagar pernah beri kerian, tapi sebelum apelong ben kakek. Kakek selama ini demam. Meki burung iding bertek masalah ria kakek. Tetina salah sangka kan. Kakek nih bini cek terlalu gegabang nanggepi persoalan. Sare telu konjok punggana malah tak salah du kaleng. Sengkok kenal ben Rian. Jauh sebelum kakek kenal ben Rian. Terus terang menengkok lakar lebur ke Rian. Mulai lambe engkau laki Rian. Tapi sayang sengkok tak seneng sekali ke laki kakek. Ben setia kakek datang ke sengkok kelaban segala macam tuduhan. Ben persoalan bi kakek saya tuduh ke sengkok sedikit pun tak ada sangkut paut ben sengkok. Oh, mundeng kau berarti kan salah paham. Yuwis ya seporana. Yalah tak apa-apa lah. Wis lah mulai.